Imana icyubahiro. Haleluya. Nakusifu wewe Yesu unayenipenda daima na kushangilia. Niko dusubiramo gusa kugira ngo tuje gutanga umwanya. Haleluya. 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 Tura. Nakusifu Yesu unayenipenda. Imana kusifu Yesu. Dushimeni kaze yanyu. Imana ibahe umugisha. Amen. Kuri twiteguye ejo kuko murabizi ko duherutse kugira icyago. Ejo twari twiteguye kuza haza abashyitsi bavuye icyaka tubana nabo nyine iri joro ryakeye, ariko ko turashima Imana cyane yadukoreye imirimo ikomeye. Mwabonye imvura yaguye kera dutambutse umujyi. Amen. Amen. Usome ijambo ry'Imana mu gitabo cya Rusi igice cya mbere n'umurongo w'16. Turasa dusome Imigani igice c'18 n'umurongo wa 22. Turasa dusome Luka 2:36. Jewe zasoma Igiswahili, murabizi mwese bamwe benshi. Ntabwo nageze ku masomo. Mumenye gusoma muri uramusha gusa. Nihangana menya. Amen. Amen. Imana ikurinde ijambo rikomeye. Abagabo bicaye ni babona banje bombi. Niwohe mfumba para unzara se barakukana rimwe. Uyu harugu mahunzara na barakukana rimwe. Kandi akaba mwene data usaje. Ndashimye kabisa, Imana ishimwe. Amen. Sinari ngimenye iyo bari, ariko kuba mbabonye ndishimye. Dusome ijambo ry'Imana turumva badufasha mu Kinyarwanda nyine. Naye Lutu akasema, usinisini kuache, nirejee nikufuate nawe, maana wewe uendako mimi nitaenda, wewe ukaapo na mimi nitakaa. Watu wako watakuwa watu wangu, Mungu wako atakuwa Mungu wangu. Pale utakapokufa nitakufa nami hapo hapo, na kuzikwa hapo hapo.
Bwana nitendee hivyo. Amen. Amen. Uko auzaja ariho nzaja kandi auzarara ariho nzarara bwoko bwawe uza bwoko bwanjye Mana yawe izaba Imana yanjye auzagwa niho nzagwa hamba yagira kitantandukanya nawe atari urupfu Uwiteka azabimura ndetse bikabije. Amen. Soma Migani 18:22. Apataye mke apata kitu chema, naye ajipatia kibali kwa Bwana. Amen. Avuze ngo kubona umugore mwiza abonye ikintu cyiza akabagize umugisha hawe n'Uwiteka. Amen. Some Luka 2:36. 2:36. Wabonye isomo ry'Isirayeli. Hariho n'umuhamuzikazi witwaga Ana mwene Fanuweli wo mu muryango wa Sheyi, yari umukecuru wa kera. Amaze gushingirwa yamaranye n'umugabo we imyaka 7. Amen. Amen. Dushimiye Imana kuri iri jambo Imana yaduhaye kuva mu gatondo, duhaye tuganira twerekana imbaraga z'Imana muzo zazikora. Uyu yari umupfakazi ne kuko babivuga gupfakara no kuri siyansidirenzi zindi zibaho, kandi kwitwa umupfakazi si ubuhanya burere Muba ku isi ni kawaida yo mu isi, niko mu isi bisa, niko bizabigenda kuva kera kugeza na n'ubu. Ariko icyo abantu barushanya n'icyo abantu borusha abandi ni igihe hari ikibaye kirenze icyo mwariko murangiza. Uyu mama kugira ngo avuge aya makuru 6 akomeye bika nuko yari yaramenye Imana, amenya Imana arayumva mu bugingo bwiwe. Iyo atamenye Imana aba yarashuje nk'abandi, aba yaravuze nk'abandi, ariko kumenya Imana yabonye muri nyirabukwe, Imana yarebesheje kwizera akayibona, akayifuza, akifuza kubana nyirabukwe, bihitamo. Usanze mu ijambo ry'Imana mu gitabo cy'Abaheburayo havuga ngo kuba kwizera ngo Musa yanze kwitwa umwana w'umukobwa wa Farawo. Kwizera ariko kwamubayemo bituma yanga kwitwa umwana w'umukobwa wa Farawo. Amen. Amen. N'ubu uzopfakara cyangwa utazopfakara, uwo ari we wese uzifata ijambo ry'Imana rikamuja mu mutima akagize, rifite icyo rizamuzaza gikomeye kandi kigaragara kiboneka. Twaganiriye mu gatondo, twaganira ijambo ry'Imana, twavuze amakuru menshi, twaturutse ku ijambo Yesu yavuze ritangaje n'ushobora kubwira umuntu wese uri muno ngo aryumve kandi ashyire mu mutima. Yesu yavuze muri Yohana aravuga ngo kuko Imana yakunze abari b'isi cyane zatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo uwizera wese atarimuka ngo ashikaho tiyahindura ukundi. 16 yamavuga ngo Imana ntiyantumye kuja gucira abari mu isi iteka. Imana yakababujije guca imanza, gucira imanza no kubarazanya n'ibindi abikuyeho. Usanga mu ijambo ry'Imana mu gitabo cy'umubwiriza, umubwiriza uzusangamo amagambo atangaje kandi ni 13. Yaravuze ngo ntugakiranuke urenga urugero, ngo usiba mtakatifu kupita. Maana yake ngo urenga urugero ndabwira abandi ngo ngo uzimanura ntibazazamu nawe uzizamura zamumana. Amen. Amen. Bibiliya ni ijambo ry'Imana z'ukuri. Usanze muri Matayo azavuga ngo hahamagawe benshi wari kwazitaba bakene. Yesu ntiyabona ko
inyuma ngo n'abari inyuma bashimye nuko mumva ko kwabo kuvuka agasara je nigeze kuzuka ndasara neme muri 62 neme na kabiri na kirumuka na kane n'ukuri nasize ndavuga na gatatu na kane vugaruka kugeza n'isana kaye ariko uyu ngubu ndi kintu kijyake iyo muri 70 aza gikundura isika uba kubitiko kora neza hakisha kusika rutibiti ariko checheze kayo kandi bani chimaji amen 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 urupigitangaza kiri ijambo ry'Imana abari imbere bazasubira inyuma koko nyine abantu twari kumwico gihe baravutse benshi bari barasaze kenshi muri icyo gihe muri 70 abantu bazaga baje kabera cyane kabera gatanu ugasanga y'umuntu yazanye utuntu kandi apartment y'amatatu kwigishije wowe nyiruka kwikopingamo ukageza aho uzoza witaba iwanyu bose bamushenge bamama bukwe ureje igihumbe ukurikiza abantu bigasana mu ikane ya mbere abantu ngo bacemera Imana ngo basonesheje amahuzu yika ku birenge aziba no mu mutwe agasiga ibijuru kugira ngo umuntu atabona mu mubiri ngo akifuza ubundi naho niho kija kuzana shitani yose yo mwisi ngo bagiye kwinjira bakwega amahuzu umukungugu winjira mu rusengero abantu batiyeme turashize n'umukungugu bira bihuzu bihabi kwega amen noneho rero bene data bavandimwe icyo twitegereza twese twitegereza ingene dutunze Yesu gutunga Yesu ni ubutunzi buruta bwo mu isi yose uko bungana Paulo yavuze ijambo mu Bakolosayi no mu Efeso avuga ijambo ritangaje no mu Filipi kandi ryose riri kuri kabiri sura ya 2:13 sura ya 2:16 sura ya 2 isura ya mbere y'aba Efeso 1:20 yaravuze ngo Imani ngo Mungu alipoona hivyo wakalizika Imana ngo ibonye Yesu avuye kuzimu ngo iranyurwa ngo inyurwa ngo mwitizina rita amazina yose ngo nayo mu ijuru ngo nayo munsi y'isi ngo ayibiboneka ngo nayo bitaboneka ngo imwitizina riruta amazina yose uwo dutunze afite izina ritazarishaka ngo ndirindi zina ngo imuha ubushobozi ngo imushira hejuru ubushobozi bwose ngo n'ubutware bwose ngo n'imbaraga zose ngo n'ubwami bwose amen icyo gihe mu gatondo twibaza ikintu kivuga ngo umudamu niki umugore niki n'ubo bari muno ntibaza umugore icyo aricyo ndabivugisha umutima wera ariko umugore mu rundi ruhande ni Imana igituma ari Imana nuko Imana yakoze ubwo iyo bweze ikarema abantu babiri ariko nje nkabyara 9 irihanganire Adamu n'umugore gusa jewe mbyara abahungu n'abakobwa 9 none wabuze ukuri kubara ka 3:8 kurumva ko je n'Imana tunyuranye ndi Imana urwaje Rwanda na yiru urwayo Rwanda haba na Yesu wenyine arabivuze aravuga ngo namwe mu rutuma abantu bazasoma Bibiliya ndibumva Maraki 2:14 haravuga ngo njewe Uwiteka ngo nije muhamya wawe n'umugore wawe Maraki jewe ampagaze mfite marayika w'abagorora bose ngaso akagira uw'abahenda bose ngaso akagira uwo mwamubembe ngaso akagira uwo muwanje ngaso akagira uwanje ngaso akagira uw'ikominota yacu ngaso akagira uw'ijimbo ngaso akagira uw'iparuwasi ngaso akagira uw'ikijiji ngaso akagira uwa nyumba 10 ngaso akagira uw'ukarite ngaso akagira uw'igupema
ngasanga nkagira uw'izone, ngasanga nkagira uw'irejo, ngasanga nkagira uwa repubulika yose. Akandi abo bose abo mvuze ni ba komanda duturana mwacu bataza bavamo, ni ba komanda bafite ubusikoti nk'amagana urwenda, naje ngo amagana urwenda k'ibihumbi 200. Amen. Naje guhinga tukajana nabo, naje hehe tukajana nabo, naje gupagasa tushoreranye nabo, naje hehe tukajana nabo. Ariko iyo ngiye kubyara haza Yesu, hakaza Imana, hakaza abakerubi, hakaza abaserafi, akari bataramira mwacu. Kuko badataramyemo ntawo byara, badataramiyemo ntawo byara. Kuko twese turaha nuko bataramiyemo. Iyo badataramamo nta numwe ubuhari. None gasasa umva igitangaza kirimo, umva umurimo Imana ishinze umugabo n'umugore uhagurutsa Yesu mu ijuru. None namara bavuga ngo umugore kamavuga kamashaka ngo abe umuntu duni, ha yaze urambwe ati mzehewe yaze kandi Bibiliya yavuze ngo umugore ngo yubaha umugabo muri zose. Nanaga rero imisambo ya mbere mu ijuru tuzobazwa ibintu bitatu gusa. Abantu bazarurunga ariko ni bitatu. Tuzobazwa urugo, tubazwa igihe, tubazwa umutungo. Tuzobazwa urugo, tubazwa igihe, wakati wako ufanya nini. Tubazwa urugo rwarabyaye mushikaku, tubazwa umutungo wari giteyose. Inka zose ziracaboneka mu ijuru, uvuga aho zaroye. Izo watanze rwishwa zose tuzozibona, nizo wagize ute zose umugore waracakunyomoza mu ijuru. Kumbe yangana kumbwira ngo yagiye gushya. Ico cyo mucemerekeza. Tuzana ijambo ryatubwiye ngo abantu umumama muri Kristo Yesu. Yesu yavuze neza aragahora avuga. Yaravuze ngo muri Kristo Yesu nta mugabo nta mugore. Guconza nitaho ni kiremwa gushaka. Kiremwa gisha gikora ibisha, kijana n'Imana gikorana n'Imana. Ariko Imana ndiyo yaje kugutuma ngo irebe kuri umugabo cyangwa ngo irebe kuri ishinzwe gusa. Kandi abagore iyo bakavaga bakaje bakoresheje udushupa tw'amavuta, bakoresha udusahani, bakoresha udutsima n'udufu, bararuha bakoresha wa mufakazi ndi muzi ko yavuze ngo nareko shaka udukwi tubiri n'indanguzwa. Amen. Amen. Bibiliya ni guys. Mu Baroma 15 sinibisema no kuri 7 hazavuga ngo mpokee mgeni vizuri ngo atakuwa amemtukuza Mungu. Manake nakita karibu tukaba tumuheza n'ubwenge bwacu bwose akishikira kumva arashitse ngo iyo kurya bahashima ngo Imana ibaheza umugisha, ngo abahayaheza Imana icubahiro, Imana igahabwa icubahiro kubwo kwakira umushitsi mwiza. Umvaga sasa utaza kumwakira gumva ikibazo afite, udashimisha Imana afite ikibazo kirezi iki. Bibiliya izivuga ngo mwisi yose abantu bagira ngo za kamere 3, ariko Imana kamere 17. Za kamere z'abantu, kamere y'abantu ya mbere ni imfura, kandi imfura ni 4. Kamere ya kabiri ni ibivumvumuke, kamere ya gatatu ni indwaniri. Abantu bari hagati na hagati. Imfura ya mbere bazavuga ngo nigize igenda yamirisa. Ese mwabonye kwa Matiyasi yeme? Ese mwabonye kwa Matiyasi yeme? Irya ngo Imana irayikunda kurushize. Kubera ki ishaka rya muturikije agenda ataka. Ese yeme ese bavuga kwa Matiyasi ni wowe bashinzwe. Abamusubiza nabi abagenda. Ariko akanga kiyakanira. Ese mwabonye kwa Nakayeme? Ese mwabonye kwa Naka? Yaba umugore yaba umugabo. Iyo ni imfura ya mbere. Imfura ya kabiri azavuga nasukumwa na kusukuma.
uraheza naki kintu ndakimo. Imfura ya gatatu ngo nizi bigeneyo ni nyine iryamye gatekereza kava ngo ndatabara kwa naka. Amen. Amen. Naraga sasa izo fura nizimana ishaka ngo ziba abagabo zibe n'abagore kugira ngo babe nkarusi ni ngombwa ngo babifura ijambo rya mbere bagira ubwenge bubaza Imana. Amen. Amen. Bagira ubwenge bubaza Imana bukabaza Imana ese ikintu nkigire gute haba nubwo ari ubupfakazi bwinjiye ndabizi haba nimba bariye n'inka yawe haba nimba bakubisa n'umwana wawe nimba byagenze bite tukamubaza Imana ngo Mana we mbigire gute Mana. Iyo wamenye Imana wihutira kubaza Imana kandi wibajije iguha igisubizo kigororotse. Amen. Nayi bivumvumuka n'ibindi sinobivuga ngo tuzove muno nibirebire bivumvumuka ni 5 indwanire ni 7 ariko ndavuga indwanire imwe kugira ngo abakecuru bari muno bose bayumve n'abagabo bayumve. Umwana gati karamu umwaka ugashika kiwucurirwa akana kiruka inzara yakishe gataha kigiye ko kwinjiye mu muryango kandi mbabwire ire y'ibyo kurya impumuro y'ibyo kurya iba mu muryango tayiba mu ngono kuko igitunguru nyoko yatese ugisanga ku muryango kashikati ya tuyu munsi turarya kweli igiye gakavuka kamiraza ati tugiye kurya ngo nondi wataye karamu ngo amusika karamu ngo wataye karamu wamaro umwana apeti kamishiriraho ari ku rugo twahuriyemo n'iki kintu tari urugo kweli urugo kwanza wamurya vuba nyoko savuga ngo vome kandi baba kurumva no mara kuvoma uza wicara n'abantu nkubona uhawe uzunguruka hiryo urabona cyumva amurunzeho ibintu byinshi bibuza apeti yo kurya byinshi bibuza apeti. Rusi yari umunyamahanga ariko yitondera Imana yarangije muri nyirabukwe imugeza kurya ashaka kugeza haba nyirakuru wa Yesu. Amen. Yo amen. Twasoma ijambo rya kabiri ryavuze ngo apataye muke apata kitu bora apana kitu chema. Kitu chema ni chema cha rangi. Iyo bavuze ngo kila kintu ni cyiza ni ibara ryiza ariko bora ni kintu gifite akamaro kano n'akamaro k'igihe kizaza. Amen. Kuko muri ya mukobwa turuzi abana bacu mubona babakora n'uruziriko rwose dufite n'ukuri Imana ibafitemo ubutunzi butaraboneka ku isi. Nibanyina babami nibanyina babaministre nibanyina babadokter nibanyina nabanyina nawe kugira ngo Imana yumva amasengesho nuko bagukubise mu ijisho igasanga wateguje urwo neza igasanga wateguje umutima neza. Turaje kwivuga ndabizi ko tubigera umuntu wese ariko Imana ni nziza ngo kuva mu byaha ukujishuka kumenya Imana n'iryo shingiro yuke none kuva cyagiye twemereye kugeza na n'ubu werekanye gusirimuka kuva mu bukristo. Amen. Dusoma ijambo rya kabiri ryavuze ngo umupfakazi witwa Ana ngo yapfakaye ngo agiranye n'umugabo w'imyaka 7 mu bukobwa bwiwe ngo angana agira imyaka 38 kandi ngo yabaga mu rusengero ku manywa na nijoro ngo aramye Imana ayisenga 80 tabazari imyaka 80 tabazari
asenga ku manywa na nijoro kugeza ubwo bavuze ngo Yesu arabonetse. Yamagenda abwira uruhinja ngo nje kukuramutsa nshuti y'umutima mwami twabwe. Ati ni wowe Mana wenyine nta yindi Mana iri ngaho. Urumva mu bufakazi bwiwe, mu mubabaro wiwe, mu gahinda kiwe, mu byago byiwe, mu kubura umukunzi wiwe, mu kubura inshuti yiwe, ariko kuko ari yarabonye Yesu amutegereza nk'umwifuza. Amen. Tuganira twaganira ubwiza bw'Imana, tuganira n'imbaraga z'Imana, tuganira n'ubushobozi bw'Imana, ariko turabaza tuganire abo b'abamama Imana idakeneye bayibabaje, batakaje izabo, batakaza ubuzima, bababaza Imana. Usanga mu Migani 14 hazavuga ngo umugore w'umutima ngo yubaka urugo, ngo umupfapfa usenya wenyine ubwiwe. Umuntu kugira ngo tuve mu giterane akwiye kureba ateze ndi umupfapfa aho ndi umugore w'umutima. Kugira ngo tuve kubwirana ngo indwara z'abamama zagize zitya, ni ngombwa ngo tubanze dusuzume turebe niba twese duhagaze neza turi abagore b'umutima. Nidusanga turi abagore b'umutima, Yesu aracyari ku ntebe y'imbabazi ko arakiza, n'uyu munsi arakiza. Amen. Amen. N'uyu munsi uko yarari n'uyu munsi nikwaye. Arashaka abanyabiga byose kandi yamara kubabarira mugahagarara kawaida. Pawulo yabwiye Abakorinto 16:3 Abakorinto sigaye ngo muhagarare mushikamye. Mushikamye kuko turi mu isi y'imibabaro, turi mu isi y'inzara, turi mu isi y'amakuba, turi mu isi y'ubugoyi, turi mu isi y'inzangano, turi mu isi y'abaje. Muhagarare mushikamye. No, muhagarare mureke. Simameni imara katika imani mwasatenezi. Muhagarare mushikamye. Imana yabwiye Yohana ikamubwira ngo aho wicaye ku karwa ka Patimo ngo niho n'intebe ya Satani. Atabaye Yesu ninde wokira Satani. Wose arabwira ngo nari kumuka ku munsi w'Uwiteka. Ariko nari kumuka ku munsi w'Uwiteka ngo intebe ya Satani yitwa Patimo. Yesu atakwasha. Kitule maniki twemeshwa no kumenya kuko Yesu arashoboye sisi. Muri n'ibyari nibyo abandi muri munsi niyo Yesu ahora akisha. Yesu imbazwe Uwiteka umucamanza wabonye amaraso unaciye urubanza rugi, ariko bari mu kumameza bakayisiga. Tubamenye icyo bakoze, tubamenye naho kandi iyo nyuze kamushabuza tareka kukunda ndakwiriye cyane kisubiza ko Yesu no kwibukura. Amen. Yesu ari ku ngoma. Yesu atwaye ntawuzomukuraho. Yesu atwaye yishanya n'intebe y'imbabazi yo guhanagura abarimo bose kuza bakomerekeje n'ibyababaje. Amen. Kandi tatubwira n'ukuri je maze gupfusha abantu bakuru 6, uyu wapfuye ejo bundi wa 6. Ariko mu rupfu rwo gupfusha umuntu ntakambarira intambara inyuma y'urupfu. Kono umuntu araje tuzo kwisengesha akubita ibisengesho kabingahe yarageza akati ndakugira inama akakubamba akarama kubamba ugapfa neza ugakwera nakora rwose. Ukabona undi araje atije nije tadushikirana cyane ati umuntu wawe yapfuye ariko yapfuye atakigenda yapfuye. Yesu nawe arashate. Ukabona undi araje azabaye mu butayu ntadusenga Imana cyobora
ese uko muvuze arazuka cyangwa ishavu rirashira? Nimureke kubwira ngo inyuma y'urupfu niho hari intambara zitari imbere y'urupfu. kutushuka kwereza umuntu agahwera agacikana no kuri ntawe uzojana amakuru. ariko kubwira haba n'ubundi mbaraga no kubwira bari kuza mu wanje wo kumirwa ndakamaza agashobora gutwara ibiri nyamara kuri gukubita akakubita ibigambo bitandatu ukabigira hameze icenda. noneho rero bene data bavandimwe, amen akumita ko kuba mu bupfakazi yashika no mu ijuru imirimo igasha. baravuze ngo imirimo ya benshi izosha bariko bakizuki amasana y'amafuti n'ibigorimo by'ibifuti ngo bigurumire byose ngo watu wataokoka ni sawa kama wametoka katika moto. Manake ni kuingia mzu ukava mwingine ni material tusahani n'ibindi byose bigasha izo wakoranye amafuti. oya ba mama tuhagarare kigabo mugahinda agahinda nikazabiza umuti uhamagara Yesu titabana mwana waje agahinda izo wabwiwe izo wahuye nazo ibikomeye kudatungana no gutungana nubona birabaye hamagara Yesu wapfekasuka tabaza Yesu aracyumva kandi aracaka. amen nabibwira ba mama kandi tatubishukuru jewe umunsi turagize amashuri bampaye garade ya pasteur na professeur ku masomo y'Bibiliya. ubwo burevera nibwo nzagenderaho ariko ngoma nta n'ubwo muvuga gutuma kuva umusubiza. muri gavuga butumwa nakomeje njya kubona igitangaza nanditse kuva mu minembwe na mapitono yose natebwa kuri Gatumba waje kwika mu gatatu tukaja kurundingo murahaza waje kwika mu gatatu basanga babayimayi bati kurashaye niko ndatemberereye hakurya mu Rwanda bati z'ifaranga 5,000 bayotangana yewe nta faranga afite ariko afite inota $50 w'idolari muvunje gakukureho 5 ijana kuko sinabeshaga ndi mwivuga butumwa narabesha mutara faranga mfite kandi zifite ndababwira none mfite inota $50 none gakumvunje bati muhatari haho kugeza igihe ishaje iboneke murugendo mugavimba munjira kazirizi ndicaye negamiye igiti isa ya mbere ashize, isa ya kabiri ashize, isa ya gatatu ushire habaye nka saa sita igiye kuba n'ibindi abandi bose bararembye kabisa nditse kandi abazagirwa amadaja kugira ngo Imana mbona haserutse akana ko kwa Ngurubi pasiteri Ngurubi karasharaje ugaseruka kaya te pasiteri ati myazi biki tibisha tiko wakwatana nani kakukwatana wakwatana nabatara mama hita magambo hano kagabo nana kuja kuja kwa pasiteri mai na ndomo ndarahibiza muri pasiteri tututane kakani nambaraza mama ni pasiteri tindi pasiteri uri pasiteri none washinze wa mwanya usanga tigani timuka gende nyamye franga sawa kana ndimo wamuzifite yamaze singiza ndakataje ariko umuntu ukize ibora bado ngabati kama munda atika nazo ndakarutse ateka atwakore cyahawe ne tiya $100 $20 ugenda winyo mutoto ndazaka we Isa namuhanye izo ngomara kuzimba ndatekereza ndavuga ngo mana we uriya mukobwa avuye uriya mwana w'umukobwa avuye kujya mbaya uriya mwana w'umukobwa avuye mutima wambwira ngo
ndazimuha ndi imbere y'Imana n'imbere y'itorero n'amanihuka shaka amatugabanya hagati akira nawe Mana karavye ati kera neheye mungwe karavye mukamurumbi yarahari mukamurasiteri yamavuga ati umuntu wese uyumugaja ati nimba wazanye igitunguru nimba ari ibitoki nimba ari imyumbati ati pasiteri aje kurya ataha bama barunda twari kumwe n'abandi bahubiri nabo bafite iyindi nzira nari mfite iyaje nabo bafite iyabo ntabwo arimo kanyamama ibi bintu tubishaka twama dupakiza amasashi umwe yiwe undi yiwe ariko wamugisha wa mwana mbabwire ngo najanye nabo kugeza ahantu hose nageze ariko icyo ni cyambere inyigisho cyane inyigisho zambereye naravuze ngo Mana we ese uriya mwana asanga mbaye akora icyaha buriya ubugingo bukijije iyo usanga mbaye akora icyaha ugiye ni ukwiswene amen ijambo dufite n'ibyishobora zose ijambo dufite n'imbaraga z'Imana yacu ijambo dufite n'ubushobozi usanga mu Galatia 3:28 hazavuga ngo muri Kristo Yesu nta mugore nta mugabo gusa Imana izireba gusa n'umutima ukirangiza muri Kristo Yesu Imana ntigira abagabo ntigira abagore igira gusaba bahera bakorera Imana akaba ari bibaraho gukiranuka usanga muri Yoheri 2:28 Imana yavuze ngo ngosukumuka ku bagabo no ku bagore no ku bakobwa no ku bahungu ntawe Imana idafite isezerano kuri guhereza kumugirira neza no kumutungana usanga mu ijambo ry'Imana mu gitabo cy'Imigani 12 no kuri 4 hari amavuga ngo umugore w'umutima ni ikamba ry'umugabo wiwe bari ku mugore w'ikigoryi ngo ni ikimungu kimunga amagufwa y'umugabo wiwe tugiye kuvuga abagore 7 bazaba bazima umugore wa mbere ni mu gitabo cy'Imigani 11:22 hazavuga ngo umugore w'irata ubwiza ngo arasana urupeta rw'izahabu ruri nk'ingurube mke ambaye anajivuna kwa sababu ya uzuri wake ngo anafanana na pete ambayo yuko kwenye pua la nguruwe yiza urupeta n'urwiza ariko rwagiye mw'izuru rwangiritse noneho rero uwo ari we wese wibuke kuzosaza kandi wibuke ko wambaye umubiri ubona ahubwo Yesu ushimire yakimara umukobwa umwakoroganya n'umugabo we barahukana bene abakobwa bazabaza baratese sinzi ko bavuganye n'umugabo yamaye ukashwa kanisa gambye ngo nimwerekeze tuje kugarura washikuka baravuga ati uyu mugabo nta kindi twadupfa nagahayo n'agasuzuma sanga ngo mubwira akazabya ngo twego bana hata no kabuko imbere ya se na base wabo nabagira kuna baseko yamari subiraga mojewe guje yavuze ngo twego akoba banyana isaterekera gakoma rekera gwipi tari dukubona tubishatse gucuruza urarutoze aterekera buri ngana itaze icira umutara twame tuyishore nawe imbere y'Imana n'imbere y'abagabo tukayisi none Biblia yavuga ngo umuntu wirata ubwiza akirata ishusho gusa ngo arasa n'urupeta rw'izahabu n'izuru icyo kiri kugira ngo tubone abagore bitware ube wagikuyeho gipfukamire ucakira imbabazi ukibwira Imana nimba hari ubari ako nimba atari ubari Imana ihabwa icyubahiro amen umugore wa kabiri Biblia ivuga urusha urugo rwiwe azasarura umuyaga urusha urugo rwiwe ukaruha
ni mu gitabo cy'imigani 11:29 hari amavuga ngo atabishaye nyumba yake atariki upepo. Urugo mjiwa, watoto wanachoka, baba anachoka, akili zinapoa, wazasarura umuyaga. Kibazo azasarura umuyaga. None rero kugira ngo tuzobone umugore w'intwari, tuzobone intwari zanesheje izo ngibyo, zibona kubitwa ngo zimare gutsinda ubwo bugome bwose bw'umwana Satani. Usanga mu gitabo cy'imigani umugore wa 3 19 no mu murongo wa 13 harabamo nguko inzu iva cyane imbere n'abayituyemo ngo niko umugore w'intunganye ameze. Kama kutonatona kwa mvua nyingi ndi alivyo mwanamke mgomvi. Amen. 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 Twashafite umwanya wo gusambura tugasura tukubaka, ariko Imana nivuga nawe uzasambura ngo yubake. Kandi je ko bivugiraga ibyanditswe byera kugira ngo tuje gushika ku mugore w'intwari, tuzoje kuvuga umugore w'intwari. Kandi ukuri barahari, bateye ubwoba barahari, batangaje barahari. Jewe nakoraga hambere, nakoraga mu mushinga w'imfuzi witwa Vogue. Nazaga ngenda mu mihana yose ngenda mvuga amagambo ya Vogue y'imfuzi, kandi n'umurimo mwiza. Sinavuye mu Rwanda nawe ukuwe nuko nje mfite imfuzi nyinshi. Ubu mbona mfite imfuzi 10. Umukobwa wanje afite abana b'imfuzi 8, n'abari abana nasigaranye hari n'abandi 2 ndeba handi. None mu ndebe ndamutese ndakoranya ababaje basuke muri bane y'abandi bose bishoboka, kandi amategeko atabemere kuja mu kigo. Reka nihanganire abaje, kandi n'ukuri zabihangane, n'ukuri kabisa zoyihangane. Nabivuze n'ubundi ndasabivuga kugira ngo abana bashisha burya senekanye tiza bishe, kugira ngo bakurize ibyuke. Umwana y'ukwinjira yakora undi diniki papa waje takira kabenye papa yandi kuri benye papa waje uramenya zabandi fara ngobo maze mlekisha kushira jamais choko ndigifu kufafuze ukazana na kama unaona ndigifu tufu maze mlekisha kundebe ko dole mara mu miti bali kwinjira bakubita ifoto bose bagahinduka kugira ngo barye ingomba ngo ngure amabenye bose cyangwa ngure za keke cyangwa za mutundi. You are coming to Amen. Amen. Yeah, abapakazi nabo barahari. Nakabatunze tuba abantu bazima. Bandi abukwe tuba abantu bazima. Basebukwe tuba abantu bazima. Baramubabo tuba abantu bazima. Soma Timotheo 2:8. Haraba mutazi gutungabe. Ngo cyane abo nabo. Ngo ararutwa n'umuntu utaremera. Ukanda bakajya kwisi. Umuntu utaremera ni shitani gusa. Kiingereza kiamba kwa ararutwa na shitani. Ararutwa na shitani. Asiyejua kutunza walio wake zaidi sana wa nyumbani wake ni mbaya kuliko yeye asiyeamini tena mekana imani. Mama. Amen. Ona kadema. Yohana mtume. Akunyabiri na kabiri makumyabiri na rimwe ukuva yakabiri umupfakazi cyangwa imfubyi mubabaza n'ugirira icyo ibabazaho na gato bakandakira sinzabura kumva gutaka kwabo uburakari bwanjye bukagumana nkabicisha inkota abagore
abagore banyu n'abana banyu bakamera nk'ababandi wabigiriye, abana banyu bakabivuga. amen amen nimunakira amen nimba ubusemukwe, nimba uri muramu wiwe, nimba uri uwo mu muryango wawe, nimba uri umuturanyi, tatubwirana kuri bene data. Iyo wise umukristo, izi ukurikirana n'iyawe izibi y'indongayo, iri inyuma y'iyawe izibi y'umukene rw'olivu, iri hirya y'iyawe izibi y'abana basaza, iri hino y'iyawe bihawe ishaka ngo wowe urumuye uzirunge. Asubiremo. Amen. Petero yaravuze ngo nibabasebya babatuka bavuga ko ntacyo muri cyo, ngo nibitegereza cyane bakabona ibyo gukora ngo baramye Imana yo mu ijuru. Aho yaravuze muri 31 no kuri 36 yaravuze ngo niba narabanguriye imfunzo urushi ngo ukuboko gushibuke mu gituza, ngo niba narongeye bwa kabiri ndakubita ngo kuvuga gutya, ngo nje ngo nakuze ndikase w'imfubyi, ngo nakuze ndise w'imfubyi, ngo kandi kubahagarariye. Ariko biratangaje, birababaje, kuri none birababaje, kuri none birababaje. Abana basigiwe na murumuna wawe, abana basigiwe n'umuhungu wawe, abana basigiwe bereda. Naje ndabafite ubu ndarirahera pasiteri wujuje amakondisiyo ufite ikanisa, ariko mukuri sinorigereranya n'abana basize umwana waje. Ese nshima taye bariya bana akaja kureba abasaza basaziye mu idini. Oya, ako gahinda sinogakira, iyo mugita sinoyivaho tuvuye twara. Kandi babwire mu bwoko bwacu umutima wo gutabara ni uwa mbere tugira. Abantu bari bose bava mu ikanisa kugeza mu munda bagomba kuzisenga dutahe ata umenye imfubyi n'abapfakazi abafite umutima w'urusayigiye, ariko niyo yatugira urugo rwiwe gusa naje imirimo ngo niho tutaha. nimba wagize umutima wo kubasenga ko harimo imitwaro ingahe iyo muyigabane, iyo urenze akana k'abana abantu bazajya babona no gukorera Imana no gukora neza, bazova mu mirimo myinshi, biva mu mirimo. Kubwire ngo hariho umwana wonyine mu minembwe urimo kugenda utanga ikaramu ku ishuri, yamara gushaka akaririmba yamara agaheza umwana ijwi, ikaramu barabanza bakazamwita ise w'amakaramu. Ubu ngubu niwe basigaye bamwita umubyeyi mwiza. Abonye izina ryiza umubyeyi mwiza kubera iki? Icyo yakoze. Nari kugenda ina nari kubabwiriza aboke genda aca mu mihana, mushkiza umwana w'umukobwa waraye ubashishwe washike fiyanse baramubwira ati dushima, undi ati sawa, babwiranye amakondisiyo yo gushima. Wa mukobwa aramubwira ngo nimba unkunda ukunda n'abana b'imfubyi bose bari ku isi, sinzemera n'umunsi n'umwe ko tuba mu rugo rwacu tudahaye dusomesha imfubyi imwe cyangwa tudahaye tugaburira imfubyi. Wa muhungu agira ngo ni amaryogo. Abahungu nabo iyo bayabarisha bazabemera nk'uko barwaye umuto babasha gutonda aragiye ahubwo murabaye ngo baje mwabo bacinjira gutyo. Aramubwira ngo mzee, mbere ko tuja mu buzima bw'uko bwacu baza ubwire wa mwana uwo ari we, kandi tubwire ubwoko bwawe, tuvuge n'ubwoko bwacu, uvuge wa mwana watowe urarwaye umeze gute. Hisho niba uzana umuntu w'umugeni ati twasezeranye, none twasezeranye turabyisha tugize ubukwe, ati vuga ararushaho umuhungu ati ni naka undati yaramusubesheje, yarafashe diplome kolejia. Ya mama uwo mukobwa namutinya kwezi, ya mama
umugabo wacikirije amasomeke yakumasomo n'uyu mwana ntagende jewe zohinga ibishimbo yamara ubu nyine umugabo arangirije Bukavu n'Everest naho wamanya afashe diplome umwana ngo afate diplome bene wabo baraje biruka ati mwigire mu bise mama mwebwe mwigire ati mukomeraza muje kumpobera mwagize muje kumpobera mwanguriye ubuso muje kumpobera mwanguriye ikirato muje kumpobera ati mwigire mama we ati ma wino guhobera mama we amen hano muri no muhana ari umuhungu w'igihume n'imbaho simuzi izina ndamuzi yo gahoraho Imana akamugirira neza ejo bundi yavuye hano ari mu modoka mbona yijemo waje none muri izi mfuzi zawe nitoreye umwana mwenzo mukoresha gusongeza Yesaje akurumva umwana uri hano ari hano no kubaye none kwa rufu ariko abandi bantu kale mu wawe n'umugore mana utunida warozi mana inasira kurinda umurozi ariko wowe ko turiwe irakurinda umurozi udawica abandi imitima uko bwobubwira banza wabandi umugore muvugane mushugure ishiga rimwe mubwire umwana umwe mwambika nawe noneho haririmba hadansi amen Esteri ariko abantu baratangaje Esteri yabaye igitangaza abakobwa bari kumwe nawe ngo bazaga bagenda ibwami bakarara mu gitondo umwami ati tahawe bakaba bamugize ishoreke y'ibwami kuko yabaye maraya bakamugira ishoreke y'ibwami tasubire mu bakobwa tasubire no mu gihugu amazu y'ishoreke ariko igitangaza gikomeye Esteri wahaguruke mw'ishamba bari baramuhaye wakandagire gusa vigege bivuza abantu bose agihaguruka gusa Imana nziza Imana yaravuze ngo imigambi myiza makusudi mazuri Mungu huyapata wapi imigambi myiza Imana iziheza imigisha irayifinansi ikayuzuza reka kubwira nawe bose uhaye umwana bagenda basenga bagira bate twese tubashaye gushakisha ariko icyo Imana itinya ijambo ryavuye mu kanwa kuwayo ubundi noga mukabwira ingumba kurazara yoza aragushaka no kudashaka kuko Bibiliya yavuga ngo ijambo ry'umuntu waje muzokorera data azamwubaha yo kubaha iryo jambo kuko nakuvuze ariko iryo ntazovuga ntizamwubaha amen twari tuvuze urushingo rwiwe twari tuvuze uwa kane uw'intunganye 29 aravuga ngo aho kubana n'umugore w'intunganye kandi ngo ari gateranya ngo ahubwo umuntu yoba ngo mu gihugu kizira amazi 29 aravuga ngo aho kubana n'agateranya mu nzu ngo ahubwo umuntu yoba ngo mu ruhavu rw'inzu honyine gusa ati kuko babikomera 23 n'umurongo wa 27 aravuga ngo umugore w'umumaraya ngo niko uruhavu ruvuna ibyeyi ngo kandi ni ikigusha ngo kirenze ibigusha byose Petero 3:7 umugore wa karindwi w'umwisha Bibiliya ngo umuntu utagira urugo rwiwe ngo amasengesho ye ntazayumvikana umuntu utagira urugo rwawe ntirunyurwe nawe ntirukwiyumvemo ukazugenda tuzobona ibimenyetso
nguvu yayo ndiza yumvikana kwa kiliko, kwa sababu ya hiyo maombi yao yanazuiliwa. Akiliko mana data iyo ya rugumugora rungu kaya seregesh kaya mzee pesa faranga ngumu yuki kabirasu yuko mzee abandi basonesha yuko yuko na haina zote bawa na sio kawali bawa hanoka omubira buto akagufushuba akabaho yaragupfushije yaza kuna nabandi awuriye gucangamuka iwe amaso akaza mu maso atazikunaje ndibuvuge ngo barambikeze ndibuvuge se ngo tugure umunyu ndibuvuge se ngo tugure amavuta ndibuvuge se ngo tuyoze agapfira imuti waje gusenga akaza bikura batatu bene data ba mama ndabuzi abanyamurenge bazakura babo bagatambuka n'Imana. Kila mtu atasimama mbele yake atoe ripoti mwenyewe, nubwo ushaje, nubwo waciye, nubwo utakifite umugabo, nubwo bimeze biti ibyo cyabibazwa mw'ijuru, ibyo cyabibazwa mw'ijuru. None rero hindura utagiye none imbere y'Imana n'imbere y'abagabo ariko sengene tubwira no kuri yewe ese kuko umuntu uzubura Imana kandi ari umukristo gukunda kuryama no gukunda gutaramira abandi kumbuza kubona Imana, kukambuza kubona Imana. Ese Imana yabuze iti kandi ziboneka kuko ubuntu yabuze umwanya kuko wabuze umwanya niko nayo yabuze umwanya, ariko wogira umwanya nayo yombona umwanya. Amen. Amen. Ijambo ry'Imana ryavuze ngo rusaravuga ngo wiringinga ngo ngusige. Yabihawe n'umutima Imana yamuremeye musha kurya yaremeye Dawudi. Yizeye Imana imuheza umutima musha aravuga ngo wiringinga ngo ngusige. Aho uzoje nanjye niho nzoje. Imana yawe nizaba Imana yaje, aho uzorwa nanjye niho nso. Waje kurusayo ugahora avuga ngo Imana izabishoboza. Amen. Iyo niringiye izabishoboza. Numubwire ngo nugenda ugasuzuma ubwonko bwawe nikwereke pasiteri we uhaywa ngo dusuzume kubera abantu ufite, kubera abuzukuru ufite, kubera abaturage ufite. Nimba bakubonaga nabi noneho bakubone neza, nimba bakumvaga nabi noneho bakubone neza, nimba bakwishiragamo nabi noneho bakwishiramo neza, nimba byagendaga bite noneho bihinduke bibe byiza. None ubwira Imana ngo none Mana none uno munsi wawe waje wo gutabiriya byose byabuzaga kubonana nawe, wo gutabiriya byose byabuzaga kuba uwawe, wo gutabiriya byose byabuzaga kubonana nawe. Amen. Amen. Uhindure mama, uhindure papa, uhindure wa musaza uhawumva, uhindure wa musore uhawumva, uhindure. Hari ikintu kizakize sana umuntu n'umwana n'umuhungu kugira ngo bafite wanaramusengeye. Umugore usengeye niyo mubikuta badasengeye bose. Soma muri Hose ngo yari umuhanuzi washaka yamagenda imbere y'Imana, urabizi kuko ari umuhanuzi Imana. None kuko ni umuhanuzi mubaze umugore Imana ati namubonye yabimushira gomeri maraya wasasaga mu hoteli. Hose ati birashitse no ku Imana ati nawe birashitse no ku Imana. Wamusabira giki tiwasaze mukweze umugore singuyu bukere baje kubibaza Imana ati iki kigeragezo wari wabaye atabayuda mwebwe nagabuye Imana muka kaja kabaja utasha muka nkabagira gute muka
abamuri bagatera kabwira amavuba kabarya mukaga kagira nge ati none atugero nawe wihanganira umugore naje kuko nihanganira Israheli ugende mugende atukomeza amenyo ushobora igisubizo byaza cyama kiza kinoze no baza ababyeyi ni muri ya mukobwa wo mushaka bazi inshuti n'abavandimwe shimuzane nagusenga kubye gusenga ubye gucokoza Imana bikuja n'ibinyamuka pate tatizo kamwisho paturabye Yesu ngo ahuruje turashaka nuko musaraba turashaka Isaka ndibikaka mwana wa Isaka ndibikaka mwana n'utibiri ati nzu Yesu jemu batumumenyera ke ati mushiyo Yesu ndikiraye nyabona kandi uzosomereza birabura ngo wawundi wa mukobwa hazumubaza ni musaza wa muhungu yaciye muto somereza kabisa habona yababwa ngo je wakwibone aho musaza wanje gutwi nuko bahamuteye ariko mugamuteye bayiburi atuko kino giko atuwo mutwara takake jewe ati jewe memili mwene data muvanye tutembee pole pole si kwa haraka wala si kwa kukimbia amen amen sema haraka ngongera za kongereza ngono ugabanya za kugabanyiriza imigisha kandi mpagaze imbere y'izambaza kuva munandikiye nari mfite amakanisa 3 nigisha ibi bipande muhabona bitukura nari nsigaye byama saa kenda sako kuko sino kubwira amakuru yo mutwe wanje ingomba nkubwire mpande wa naho byanditse kuko ibyanditswe byera arizo bifite akamaro kuyobora abantu ariko amawazo yo gusakuza n'ibindi ntacyo biri ntacyo bizana noneho rero icyo cy'Imana zishaka ngo dusamure dusubire twubake dukunde tuje mu ijuru amen nani kubwira abagore b'intwari kamasimba kavuga intwari none tuvuga intwari urabayo none niba ubayo none ni kuko waba wireze none ukabayo none amen kandi urabayo imbere y'Imana n'imbere y'abagabo urabayo kubona Yesu ni ubutunzi butagira itangira reka nusi yeye amewezani ya kwamba niko mrefu fupe aonake amoni Imana bene data zirakeneye ngo duhindure ibitekerezo mu buhunzi turimo duhindure ibitekerezo duhagarare rugabo amen duhagarare rugabo twari imbuto zigwiriye abihanye dukunde tuboneke nk'abagore b'intwari muri iyi ntambara ihari hariho umugore w'umugahwera isi yose imaze kumenya kandi uwo mugore yaratangaje mu isi y'abagabo intambara zoba ziri abariyo kandi aza yirukankana akabido k'amazi akirukankana ikiro cy'isukari kandi hagira ukomereka akamuheka adafite wasiwasi ariho haramenyekana minembwe yose iramuzi mibunda yose iramuzi ubu nasize abagabo bose uwo bahuye sepeya haba naje n'ibyago nari nazozazamuka navuye guvira yo kumuhana n'ubwo jenzo yiguhana n'ikihato cyayo n'igitambaro cyayo kubera ko ari indwara shirike hasi uhamagara Yesu agira imbaraga zitangaje usanga mu ijambo ry'Imana mu gitabo cya Mariko hazavuga ngo hari umusazi wari utuye ku musozi ngo uwo musozi ndi wari ugicika kandi ngo uwo mugabo yazaga yirwa yishwanyaguza amabuye ngo avuza n'induru inzira ngo irabura abantu bose inzira ngo irabura kubona Yesu n'ubutunzi
ubutunzi butagirika mugana noneho bukeye Yesu aca muri yanzi ngo murangize bavuga batari bakariya kagabo kaga kagira ya atagiye guca ngo akubite bwa kabiri ati Yesu mwana wa Dawidi we, Yesu mwana wa Dawidi we, uje kutwiciye kitarashika. Yesu ati ceceka akaceceka mu mwanya ati Yesu mwana wa Dawidi atureka tuje mu ngurube, ureka tuje mu ngurube tugende, ureka tuje mu ngurube tugende. Yesu akase muri bande aravuga ngo tuje Giyoni ni ingabo zidafite idadi. Umwarimu wazinigishije yanditse gatandatu agira amazina ahetse kanisa aravuga ngo iyo niyo Giyoni wamara kuvuga ngo ni Giyoni Yesu yogahoraho aja kumureba mu badayimoni ngo hipanga ingurube z'abageresi ingurube z'abayuda zari ziragije mu bageresi nico gituma urubanza rutanga kuko Yesu yirukanye ingurube z'abageresi urubanza rwaramufasha ariko we yari yaje gushaka ingurube yaravuye mu Isiraheli bariko baganira babwira ngo muri abanyabyaha bakabona ngo se twebwe bene Iburahimu turabanyabyaha nyaba naho bice aziyo baragira ingurube aragenda kuzivunuka washika ingurube ziteza akajagari ingurube wigahagarara abadayimoni bakuzura neza nakumutwe iyindi kabiruzo y'ikibisi iyindi kabiruzo nawe abagabo kubaharura imwe zibiri zitatu majana arindwi majana umunani ibihumbi bibiri zirahagarara ziba zirageye wamara data we Yesu tumugomera amashimwe Yesu ngo yambura ikoti ryiwe aritiza wa mugabo ngo kuko ubusa arabyamba kw'ikoti wambara shaho arabyambara ngo amare kuryambara ngo akaketi kwenye miguu ya Yesu yamara yegamira Yesu tatarakishije mu mwana wawe wabo ngo baseruka atayo dore mama we dore na papa we dore biwacu bose we ngo wote wakashaka barabatari atari kweseka neza yakishije wa mugabo kugeza n'ubwo ubwenge bwiwe ngo hakiri yakime mu bidiya sawa amen hakiri yakime mu bidiya sawa tena ngo amare kumurudisha hakiri sawa amutiza n'ihuzu kugira ngo usari yambare aleluya mukamwana ngo mugabo aja kugira Yesu ati mzee tusikaka turajana akakokana mukumve kanyumera turajana mzee sisi na tugende niba ku mutima zake kati bagishobora kungarukamo tugende mzee tujana Yesu aramubwira ngo se bitujana urigisha nawe tugenda njiwigisha atakiyaba wabonye neza ukamenya watangiriraga hakwigisha Biblia kuva mu kanzi ya pale yamatangaho ati nije wahunde abana bigiye bose mu mabarire nije wababujije zina mariko nahuye na Yesu upfuye akazuka nakize niho nyoza Yesu wabonye yamuhaye gukora iki yakugize nde yagushoboje iki yagufashije iki yamuhaye iki yamuhaye kubana n'abandi neza yamuhaye gutanga yamuhaye gusenga yamuhaye kubakira abatishoboye yamuhaye gutabara abatari kure yamuhaye iki Yesu wabonye yamuhaye iki iyaba uyu munsi iyaba waramenye Yesu wamenye Yesu ntazayigisha ubufana wamenye Yesu ntazayerekerwa haca wamenye Yesu ahita amuheza imbaraga muzahabwa imbaraga amen jewe kera tugitangira kuzuzwa kwa bila pardon
naza kampandura nabi cyane nijo hawe ifuka ntabone part basikili talasiti ingwara yawe keri kaka ya mwanga wajikisa sekili tilitisa ngona zimu wawe ndazisi sakarabu zila lakaba izindi selibili iyo wani Yesu ikirara ariko Yesu wiji kuzimu akabaye iyageze ku ngwara yawe tiyo igusiga azasiga itoye kandi akagushaza iyageze ku bukana bwawe tiyo agusiga iyageze ku ishavu ryawe tiyo igusiga iyageze ku bana barwaye tiyo siga barwaye. Amen. Amen. No rero bene data babandi twemere tubereke imitima tatwihanikije cyose watu wengi wa Kristo wakifika mkanisa wanaonekana ni wapole na wenye kupenda Mungu, kisha wakifika kunyumba wanatupa Biblia, wanavaa vya uchafu, wanakuwa ni waganga kweli. Sikitiko yoyoyo. Atanzi chora afite chose ngako abandi basikaje ariko tibatanze kubatanze n'ubwire ngo Yesu acyari wawe ijambo ry'Imana rituje twavuze ko tunyinginge ngo subire waje kusara ngo Imana izabishoza ubonye umugore wabonye ikintu cyiza mupfakazi kawe yihangane mupfakazi aje kurana Yesu nawe na Yesu kumamana njoro Mantowisha. Amen.